hai thiltun namun ahi le Ellerslie Georgia USA gamsung ahi hai kholan lo chi ka hi bana milip sang thum vel ding chau ten namun hiya ateng tengleng kimel thei to avek sim phialu hi sangkhat zakwa somgyat lekwa kumin Andy Wyrick le azili sa ten hai khwa a vapem lutin in khatle hiawa khosakhon pantaw hi amawin kwana hi le amaw nu pa le atanu kumthum lal dinga upa haidi te ahiu ya in thakhon lo sotlo chiknungin atanu omdan hong twamma ma a mu thelo lom hon nei panta hi atungin hai nu paten atanu omdan twamma ma mu thelo to ki hopi in ama chau pau pau seka anangai thupi vaklo hi hunte hong pai to zelin haidi omdan tu ani hong kilamdang hi Lisa leng alungsin hong nuam lowa ni khattu haidi kyanga kwa to ki ho na ya boy ne kyanga kwa mala om ke ya chin dong khong hi haidi in lungphong hwai takin anu kyanga ahuta ko kin nu hai kalom Mr. Gordy ahi ama to ki molzel ka hi chin dong hi Lisa tu alungsim nuam lo pen ma a Andy kyanga thilom dan hil pa hi Himale Andy in naupang kumthum lal dinga upa gen khong ging ta na mo chin thula khet lo hi Andy in ni tengin Lisa tenuta tu na sem ding in kwan khyat sanjela ni khat tu anhuan ina Lisa abwai kalin kongkhak pi hong ki kiu ging keu hi ahong ding in haidi tu ki thalop takin batai pa venga himale lauchi tak mai in haidi tu hong ki ko hewong wong mai hi Lisan lengkin takin kongpilam vazwan pa a haidi in pasal khat sisana dim ahut khat lam omlo akongwa vading ahi dan gen pa hi Lisa in kwa ma mulowa hwai takin pataw le law gopin an Andy call in akin thei bang pena in hong pai ding in thei sakhim sodlo nungin Andy tu hong tung pa a Lisa in thilom dan hil veki Andy in bel min atanu vagu khat som hiding in muang mo a in kim tengu hai pasal dan anamukha omhyam chin vazong pa hi himale kwa ma mu ding omlowa Lisa in asangam nu Joyce kyanga thilom dan teng hil veki Joyce in bel hai in ananei masak tu tele atan chin ule nidanga hai in sunga bangteng tunghyam chi sui khat poimo sak thu gen hi mi tuam le akima omte kyanga thu hon kai khomwa waitia patin Mr. Gordy haidi in kalom achi patu hai in ananei masatu ahi dan leng thehya kinom hi ama bel sang khat zakwa som sagi leli kuma anamwalyam ta leng ahi Andy tenu patu hai thu te ahon theiswa un alungphong pet ma a atanu naupang chik to hai misisa kha ki thwa zelu chi atheu tu lungno phwai het lo hi ni khat tu Lisa in leison nanu keli thuzaka a in wa ho ding in thei sakhi keli leng Mr. Gordy te in kwan lemlak bangza hiam to in wa ho hi alem lak toi te haidi maya ko ya kwama hilowin Mr. Gordy lim tu haidi in kok thei pa hi pasal khat leng kok be a anu kyanga hai ko na hi zan lama kong hong kiu pa a hi dan leng gen hi hai ko na hi le Mr. Gordy sangam pa hi ya aman a khut khat lam accident ziakin anatana ama leng sang khat zakwa som nga le sagi kuma cancer na ziaka anamwaliam ta hi Andy tanu pain atanu misisa te kha to ki thwa the hi lam chang tawa lungkham le law thong pet ma u hi atanu bangchi le hai kha te to akipolu atop san thei di chi ngai to in lungwai pet ma wa hun bang tan hiam aki ngai to anungun haidi lom ding le alungsim a hei khyat thei khak le chi in wi hun khoi wi hi himale amau kinep banglo takin hai wi a khoi un tu omzia bang ma nei lowa wai nak sangin alungsimu suthom hau tu in pangzo hi hai win tu mi kwa hiam mu hile kilomin asuna zanin nakden maya ave etchangun kwa ma mu dingom lo zel hi Lisa ding in tu suntang lai himale wi ham denin law thong sakin thom hau sak go pa bangtan hiam nungin hai wi tu anatai manga mu zo hinolowin mang veng hi
hunte hongliam zelin Heidi chau hinolowin an Andy le Lisa ten leng thil twa tuam gimne hwai pipi hon tuak to pan tau hi a hian chiangin kichena bel ki koite ginglom seka zantengin Lisa in alupna tu zon wa mi pau ging tip zazela nitak imuthei diwal helo hi heiten adam theina le alungsim ngai to na lam leng na takin khoi kha hi hunte hong pai to zelin Lisa in leng anami na din hong pai hi uchikom kalin hai thil atwa teu bel ni ting phiala athwa ku hong higi ge ta hi ni khat Heidi aruma aom hong kaphia a anun badal pa hi pasal khat amel doklo khatin asam walai hi dan gen hi hei kha tu Mr. Gordy banglo takin khagilo hiya Heidi vasoi sa hi asam pewa walai in sikhong basik zel hi jingkal khat leng Heidi mai tu khutzung thuma ki phwai na ma ding mu the in om hi Heidi in hei pasal amai doklo penin aphwai na hi in gen hi athil to ateu ni teng phyal hong hi takin in kim in kyang le aza khapeu ma in ahwai se Josema atun ma in hia in pot sanding in thuhil gi geu hi himale Andy tanu pa kilo to ma ne jongte adin bel ki twan khiak mai tu thil bailam hilo zel hi hunte hong pai zel in sangkhat zakwa sompa leli kumin Lisa in atani na ding in numei ma Jordan hon ne hi uchi komin leng hai Heidi in tu alom Mr. Gordy to akithwa u top sanai twan lowa doctor tuam te kyanga Heidi pai pi zel ma leu phatwam lowa doctor ten anaw pang laizia ka angai to ana mai hidanin gen pi zel hi akum hongtam dungzuya hon khan nel ding a hi dan leng genwa Heidi in tu kumgyat bang a hi tanin leng alom Mr. Gordy to ni teng phyal in kithwawa aman aging tak danin hai Mr. Gordy misisa kha in ama thil hoilo hongtung ding te ki pata veng hi zodanin the hi hunte hong pai zelin Heidi kya Halloween anaw Jordan in leng a umu bangin misisa te to ki howin ki mu thei zel hi atopin Andy tenu pa le doctor Siam tak ten hai thillam dang misisa te to ki ho thei tu hai unaw te gelin ane a hi dan chang taw hi hai unaw ten hai misisa te to ki thwa in ki mol zel ma leu waila ka leng khagilo bang ana om zel in hai ten hai unaw te tu soisa sa mai hi pastor te samin hai a inu sian swa hi ma le phatwam lowa khagilo ten pot san twan lo hi hun bang tan hiam nungin hei khagilo ten Andy te sungkwan asoi saku atop san twan lo ziakin adam the na u leng chaw hwaya uchin atopin hei in tu zuak khya in pe mu hi himale Heidi te unawin bel misisa te amu the na u beitwan lowa atitwam na danin pomu hi tu ni tanin leng Heidi in misisa te kha mu the lai hi